у храмі посвяченой пливе колядный светлый сум. Узлет души об всех прозристости и незвичайное свячение, и до высокой Божьей ясности святое грешных долучение. Светлее святостью душа, светлее Божьим народжением, постом, молитвой и терпением, светлее святостью душа. Узлет души о всех прозристости и незвичайное свячение, и до высокой Божьей ясности святое грешных долучение. Ты наярчайшая меж зор, святи нам зорко Вифлеема и покажи нам шлях до неба. Ты наярчайшая меж зор, узлет души о всех прозристости и незвичайное свячение, и до высокой Божьей ясности святое грешных долучение. Узлет души о всех прозристости и незвичайное свячение, и до высокой Божьей ясности святое грешных долучение. Хто до ясля бетлеемских, да дитятка поспешить, Сыну Бога поклониться, что сышел меж нами жить. Той, хто Богом был спрадвеку, народился человеком, каб людей уратовать. Той, хто Богом был спрадвеку, народился человеком, каб людей уратовать. Не марудьте, а приходьте привітать цара царов. Славу неба ён покинул, на землю до нас пришел. Тихо станьте на колени, говорить
слава Богу сил. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. В литургии сегодня вспоминаем благословленную Болеславу Марию Лямонт, которая народилась в 1862 году в Польше, а во возрасте 22 годов уступила у орден сестер семьи Марии. Працавала наставницей и выховательницей в Варшаве, Петербурге, Одессе, так само у Симферополе. У 1905 году засновала новый орден миссионерок Святой Семьи с сядибой у Петербурге. А с 1913 года сестры уже працавали на территории Финляндии, Эстонии, так само у Риме и у Варшаве. Померла 4 лютого 1946 года, была беатификованная Яном Павлом II 5 червня 1991 года у Белостоку. И про заступництво благословленной Болеславы заносим сегодня наши молитвы до Божьего трону. Особливий спосіб молимося за сестер, які послугують у нашій парафіальній супольності, просячи для їх о благословенні, потрібних ласках у послузі, а так само об нових покликаннях. Я падчас гэтай святой імшы малюся за памерлага Гелаш Івана ў 30-й дзень ад яго смерці, просячы добрага Бога аб міласэрнасці, аб жыццё вечным, валадарстве нябесным для яго. Каб годна удзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя недасканаласці і грахі. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Пану Марыю, усіх анёлаў і святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты деля большей хвалы Твоего имя учинил, что благословленная Болеслава Мария присвятилася бесправию, поєднання християна, даючи нам приклад живої віри. Праз її заступництва узглянь ласкаво на Твой вірний люд, і ученика пусе, кого освятил один хрост, поєдналися у одной віри і братній любові. Праз Пана нашого Єзуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання другой книги Самуэля. Пасля таго, як Натан прамовіў да Давіда, увайшоў кароль Давід, сеў перад абліччам Пана і сказаў: «Хто я, Пане Божа, і які дом мой, што Ты прывёў мяне аж сюды? І гэта яшчэ здалося малым у вачах Тваіх, Пане Божа, і Ты сказаў пра дом слугі Твайго на будучае. Гэта паводле закону чалавека, Пане Божа. Ты умацаваў сабе народ Твой Ізраэль, свой народ навекі, і Ты, Пане, стаў яго Богам. І цяпер, Пане Божа, умацуй навекі слова, якое Ты сказаў пра слугу свайго і яго дом, і зрабі, як Ты казаў. Тады узвялічыцца навекі імя Тваё, і скажуць: Пан Магуцяў ёсць Богам Ізраэля. Дом слугі Твайго Давіда будзе непахісна трываць перад Табою. Бо гэта Ты, Пане Магуцяў, Божа Ізраэля,
аб'явіў свайму слузе, кажучы: «Збудую табе дом». Таму слуга твой знайшоў у сэрцы адвагу маліцца да цябе такою малітваю. Вось жа, Пане мой Божа, Ты Бог, і словы Твае праўда. Ты паабяцаў гэтае дабро слузе Твайму. Будзь ласкавы благаславіць дом слугі свайго, каб ён быў навекі перад Табою. Бо Ты, Пане Божа, сказаў гэта, і Тваім благаслаўленнем благаслаўлёны будзе дом слугі Твайго навекі. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Дасть йому Пан Бог трон Отця Давида, дасть йому Пан Бог трон Отця Давида. Успомни, Пане Давида, і усі його терпінні, як ён Пану клявся, давав присягу всемогутному Богу Якуба. Дасть йому Пан Бог трон Отця Давида. Не увойду в шатер своего дому, не узыду на ложа постели своей, не дам заснуть своим очами по векам моих задрамать, покуль не знайду места для Пана, шатра для всемогутного Бога Якуба. Дасть ему Пан Бог трон Отця Давида. Присягал Пан Давиду у верности и не отступить от яе, народженное от тебе потомство, посаджу на троне Твоим. Дасть ему Пан Бог трон Отця Давида. Коли сыны Твои будут заховать мой заповед, и мои свідчення, яким навучу їх, то їхні сини вічно будуть сядеть на троні Твоїм. Дасть йому Пан Бог трон Отця Давида. Пан вибрав Сіон, уподобав його собі, як жилье. Это место моего odpoczynku навеки. Тут поселюся, бо уподобав його. Дасть йому Пан Бог трон Отця Давида. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слово Твое світоч для моєї ноги і світло для моєї стежки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z Wami. З Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус сказав народу:
Ці для таго прыносіцца светач, каб паставіць яго пад кош або пад ложак. Ці ўсё ж для таго, каб паставіць яго на падсвечніку. Бо няма нічога схаванага, чтоб не адкрылася, і няма нічога таемнага, чтоб не выявілася. Хто мае вушы, каб слухаць, няхай слухае. І сказаў ім: зважайце на тое, што чуеце. Якой мераю мераеце, такой і вам будзе адмерана. І яшчэ дададзена. Бо хто мае, таму дададзена будзе, а хто не мае, у таго адымецца і тое, што мае. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Браты і сёстры, сёння мы разважаем над словамі Святого Пісання, над словамі Єсуса Христа, якія заклікаюць нас быць уважлівымі да таго, як мы слухаем. Паважаныя, у сённяшнім Євангеліі Ісус Христос параўноўвае Божае Слова са святлом, якое павінна асвятляць наш шлях. Гэта свечка, гэта святло, гэта не проста крыніца святла, але сімвал ведаў, мудрасці, якія мы атрымліваем ад Пана Бога. І мы не павінны хаваць гэтыя веды, а наадварот павінны дзяліцца імі з іншымі. Паважаныя, гэтае пасланне вельмі актуальнае таксама і ў наш час. Мы жывем у свеце, дзе вельмі шмат рознай інфармацыі. Можа, не заўсёды яна праўдзівая або карысная, таму вельмі важна слухаць Божае Слова з увагай, разважаць яго у сэрцы сваім і жыць гэтым словам, дзяліцца з іншымі. Ісус таксама кажа нам, што той, хто мае, таму будзе дададзена. Гэта азначае, што калі мы адкрываем свае сэрцы і розум для Божага Слова, мы атрымліваем яшчэ больш разумення, яшчэ больш Божай мудрасці. А калі мы закрываемся ад гэтага святла, ад гэтай праўды, ад гэтай мудрасці, то тое, што мы думаем, што маем, можа быць адабрана. Паважаныя, давайце ж будзем стараннымі слухачамі Божага Слова. Няхай яно будзе для нас такім святлом, якое асвятляе наш шлях. Няхай кожны з нас імкнецца да таго, каб дзяліцца гэтым Божым святлом з іншымі і быць такімі сведкамі Божай любові і праўды ў сённяшнім свеце. Амен. Супольна молімся да Бога за ўвесь свет, ім створаны і адкуплены. Молімся за хрысціян, каб яны шчыра імкнуліся да еднасці. Цябе просім. Молімся за дзяржаўную ўладу, каб яна супрацьстаяла дэмаралізацыі грамадства. Цябе просім. Молімся за ўсіх грэшнікаў, каб яны выракліся зла і чынілі дабро. Цябе просім. Молімся за сясцёр місіянерак святой сям'і, а патрэбныя ласкі, благаслаўлення ў штодзённым служэнні Богу і людзям, а таксама аб новых і святых пакліканнях. Цябе просім. Молімся за памерлых, асабліва падчас гэтай святой імшы, за памерлага Гелаш Івана, 30-й дзень ад яго смерці, каб атрымаў адпушчэнне ўсіх грахоў. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб мы часта рабілі ўчынкі міласэрнасці. Цябе просім. Міласэрны Божа, будзь ласкавы выслухаць нашы пакорныя малітвы і падтрымай нас у імкненні да святасці і еднасці праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Родится маленький Иисус наш на сене, а хлявочак той холодный и нема оденя, а хлявочак той холодный и нема оденя.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прими ахвяру з з рук рук Твоих. Твоих на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Усемогутный Боже, мы прославляем суды Твоей ласки, якие выявились у житті благословленной Болеславы Панны, покорно Тебе просим, нехай Тебе будет досподоби наша ахвяра, як были милыми ее, чистиня и цнотливость, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, З Духом Твоим угору серці, узносим их до Пана, подякуємо Пану Богу нашому. годно гэта и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ты праз цудоўнае сведчанне жыцця Тваіх святых заўсёды адорваеш свой касцёл новай моцаю і даеш нам доказы сваёй любові. Прыклад святых захвочвае нас, а іх вернае заступніцтва нам дапамагае, каб мы дасягнулі паўнаты збаўлення. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расой Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Авяшаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прийстя. Вспоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удоскональ его у любови разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули ў надзей на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі, усімі святымі, з благословленной Болеславой, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Божа Ойча, усемогутный у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные.
Амен. Молимся до Айца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердності Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Показалось небо, ясность не бывала, громада анёлов песню заспевала. Хвала Богу на вышинях, спокой людям на низинах. Глория, Глория, Глория in excelsis Deo. Хвала Богу на вышинях, спокой людям на низинах. Глория, Глория, Глория in excelsis Deo. Пастушки на поле со страху помлели, як на гени цуди поночі глядели. Тады ангел им з'явився, позов Бог вам народився. Глория,
Тады ангел им з'явился, сказал Бог вам народился. Глория, Глория, Глория in excelsis Deo. Молимся, Пане наш Боже, Ты умацовал нас небесным даром, учеников мы, по прикладу благословленной Болеславы, носили в нашем смиротном теле терпение Христа, и мкнулись до Тебе всім сердцем, праз Христа Пана нашего. Дякую за супольну молитву, примите з вірою Божие благословення. Пан з вами. С Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Руку подыми, дитятка, благослови Ты край наш милый, наши справы и порядки умацуй своею силой. Подтримай народ тривалий, усі вёски з городами, творцы слова телом стало и жило поміж людьми. Подтримай народ тривалий, усі вёски з городами, творцы слова телом стало и жило поміж людьми. Ангел Панський звестовал Панне Марии, и зачала от Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панська,